السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من تنمي برحيلالا دبلسر ولاء هم ميزانية عمين استوينات دروشنا من لتكايا رمضان ماسكو القرآن هسر كويتانو أوتور أمارو برخال داعية عمر إدريزويتش منجي برحيلالا كوديني كوكوف دي ستنو دي في أكاليش شجي بلمنيتو مبارك ماسكوسر رمضان Amena stavinate družinamen komaro dešto dersi ki tema adabija ponašibej ko postibe. Prethodna dersija čerđam lafi ki je tema kotar sifiri, iftari, hem dova ko iftaribe postibe hem palo iftaribe. Vatrđam da isi potreba manuš muslimani postači te vodini pažnja akale adabenje dok postini dok aračola ko постибе. Пожелно мануш те водини пажња оленје. Ков дисутно дерси халален череа лафи цидетут котар обуча кола су на нешу карко постибе. Значи штарто адаби понашање ко постибе тану цидетут котар буча кола су на не ко постибе прала мустима. Само о наслов Баројтано субханаллах. Само кокли о наслов мотовија мене да акава бути битно ихе постачесе те джанел док постини те аракипеј котар обучакула су на нешукар ко постибе. Котар обучакула су ка уманинен о вредност е награда те кле постибнасери. Котар обуча кола со шајтовен себепи па чак или те паген те руминен токло постибе прала муслима. Ма дозволин туче те чере бучакула со ка уманинен о вредност те клеп постибнасор. Ка уманинен и награда те клеп постибнасери прала муслима. Ја се те руминен само токло пост, односно те паген. Джан прала муслима. Постибартано муслиман не шукар ибадети. Субханаллах. Постибајтано прала муслиман не шука ибадети. О Аллах субхану таала прописинја джикар со отрупите чистинипе. Еману шесор. Те чистинипе отрупи хем те сиклол кочерибе шукарибе. О Аллах субхану таала вачери ки сура Ал-Бекара шилов товардишу трито ајети о тумен кола со веруинена. Пазнакате о Аллах аза джиле на обратинипе саринење. Те пенало оту мен манушален. Је кад би пенало оту мен манушален, тега те о Аллах аза джело братинипе саринење, без обзира дали тане он муслимање или на. Дали тане он вернике или не вернике. Него кад те о Аллах аза джеле посебно, стрикно обратинипе само околење кола веруинена ко Аллах аза джеле, кола песева черена ме веруинена ко Аллах субхану таала. А савкењо Аллах аза джеле обратинипе е верникоње. Посебно, стрикно, само верни коње. О ту мен кола со веруинена. Прописимото мене постиба. Сар со хине прописиме околење англедер ту менде. Да би те овен по богобојазна. Каква куранска јети ки сура Ал-Бекара шилов товардишу трито ете Аллах аза джеле вачери о ту мен со веруинена. Прописимој ту мене постибеј. Фарзи и черджум ту мене постибеј. Нарединавато ми е постибеј. Сар со хинеј прописиме околење ангедер ту менде. Хема кате халоваја јик бути. Да о постибеј на хине прописиме саме Мухаммедесе алейхи салату селам хемолесе умметесе. Веќе о прописи о пости прописиме па чак и ангедеро Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Ангедер амаро мангло пекамбери салаллаху алейхи васелам и не постибе хем постиња народу. Хем дуито бути со аловаја со се валаните постина, односно се од целе постибнасоро, со Аллах аза джеле прописинџамене о пости фарзи черџамене, да би овена по богобојазна. Да би овена по богобојазна. Со значини која преводили која контексте сар со арачола, те аракетот котар огрехија. Со е о постиба те харакетот котар огрехија, тоа е по богобојазно.
Па чак и Али радијаллаху таала ке дине почло сој таква. Сој богобојазност, вачерџа и таква о богобојазност на те дара котар о Аллахи џелле џелалуху субханаху таала. Одле се прала муслима. Опостачи валаните водини рачуните цидълпе те на румини по постибе. Те ускратини пи награда хем по богобојазност. Сар се очеđum одмак о почетак. Значи мануш која со постини валаните цидълпе те на румини о вредност пекле постигнасер и награда пекле постигнасери. Значи опостачи валяните водини рачуни, пале понојнава, те цидълпе те на румини по постиба, те ускратини пи награда хем по богобојазност. Постиба, манглеа прала, на не само те нахасем те пие. Пазишукар. Постиба на не само те нахасем те пие, него те цидетут котар окова со Аллахи субханаху таала забранијаче. Значи на не само те нахасем те пие постиба. Јесте постиба тамо те суздржнетут котар и храним котар пиче. Али на не само од ова. Веќе те цидетут котар окова со Аллахи субханаху таала забранијаче. Ачек доказ. Хадиси котар Ебу Хурейре радијаллаху таала ан со очерџа маруман глу пейгамбери салаллаху алейхи ва салам. На не само постибе те нахасем те пие. Веќе тано постиба им те цидету котар безвредно е младжутно вачерибе. Ако да еку врединитут или ружно поступини премалтуте, ту вачер ме постинава. Исто вачерџа хемакова хадиса маруман глу пейгамбери салаллаху алейхи ва салам. Буд окола со постинена котар по постиба нанолен ништа сем сој трушален бокале. Буд окола со уштена текланинен кират нанолен ништа котар по намази сем сој не бисутей. Сакала хадисија си кавенамен сарте аракамен или сарте арака амаре ибадетја прала муслиман ко постиба да бе овена валидна ем призната ко Аллахи субханаху таала. Са сусим авер хадиси коте со очеđa маруман глу пейгамбери салаллаху алейхи ва салам. Саджи коте о мануш на не те ачави поклу ружно понашај, ружно собине, негативно, коропесте сојтано присутно. На неле потреба те ачави и хранемо пиче. Со мангела ката мару пейгамбери салам прото ачерами ко хадиси да прво со валенте чера ангедрите коако постиба те постина, со те чера те ачава мару ружно понашај, амар негативно собине со исјаме на гламенде. Те ти даме котар од ова. Те почмина, те улепшина, амаро понашај. Каква хадиси сан скучињаци вачерена, саджи кото мануш на не те ачави покло лошно понашај, хем поступак према лолесте, на не потреба та ачави хранемо пиче. Мислини пе, па чак хем окоа со комањини о вредност текле постигнасор. Не само која со капагил токло постибе. Па чак емо која со комањини о вредност текле постигнасор. Сар, например, лошно дикебе, те дикео која со туче на не дозволиме. Те дикео која со туче забраниме, субханаллах. Лошно шунибе. Те шуне харами. Те шуне окола бучако и туче забраниме. Постинеа, шунеа музика, субханаллах. На шалето време постигнасор ки музика. Постинеа череа туѓо лафи. Леа калеста преносинео колесте. Шпионлоко, мизивири. Постинеа джаја ко харамње. Пиреа ко харамње. Постинеа цел две бешеа дихеа телевизија. А не харите ове ко зикри, ко спомни бе Аллах субхана таала, ко истихвари. Ја роде опрос котар Аллах субхана таала. Дружи бе Кур'ан им слично. Саудула бучасо наведимлен, он наруминено постепе манушесоро. Срсо очени са скочињаци. Али он умањинена е награда текле постигнасери. Умањинена о вредност текле постигнасор прала муслима. Одле се бари потреба мануши селе.
те водини рачуни котар поклоп постибе, на само те бешо бокален трошало, веќе ту лепшини поклоп постибе, шукари бученца МТЦ кота лошна буча. Дикен делесо хайри, والآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.